İyi gidiyoruz. Fotondan alma. Lazer nuru qanday nur ekan? Öyle oturup çöpürtünce lazer nuru. Rentgen nuru mu? Aytib aldık. Lazer nuru dedi. Lazer nuru bu angliz tilinde yaptırganda argasız жарыкты берүү дегенди түшүндүрөт. Argasız жарык берүү менен кандайдыр жарыкты күчөтүп биз өзүбүзгө кандайдыр күчтүү нурду алып алабыз. Эми рентген нурун кайда пайдаланат экенбиз? Кай жерлерде пайдаланып жатат? Рентген нурун биз боюнча больницаларда колдонобуз. Ал жарык да өтө жакшы бергенге байланыштуу анын ичинде организм боюнча аэропорттордо колдонобуз. Ne görüp gelişsin? Misal алсак, эгер өзгөчөлүктө колубузду көрүп алсак, Kolumuz böyle vurma aldı, kat vurma aldı. Orada tuşunu biliş için biraz aşağı rengine bassana. Bırak rengin kuştu, dur dedik ha. Bunu daimi lapar rengine salıverir. Bir yıldan bir çoğun yılda salınır. Evet. Bayağı minnet kalır. Baldardan var mı? Okuçulardan. Ben kıyımın ova eciklersiz bilmeyi cüreste. Bir sorunun açılışçası bile ova bu fizika camas konumunda bilin okuçular var mı? O layıkta aldın mı? Sonra okulasın. Ya. Buna nime? Daha ayta gideyim ya, sizin bizde özgöçüye bunasın aslında. Aytıp koydu şunu özgü yasap geldi. Aytıp koysun karana. Bunu şu kızına, şu öz ideyasını aytar. Buna ешкі күнменен қылса өз көрінеді тазыр olsa. Бұл өзі жасалышы үшінде неме Өзі жасапты да? тақтайдан жасайын дедім өлі анша жақсы шықпай қалып екен. Ошол үчүн ушунан жасадым. Мына жерден азыр күн жок экен, эшикте чыгып күн окуса өзү көрүнөт. Көлөкөчтөн сааттын эми примерно көрсөк билсек болот саатты. Olacağını burada. Yani bana vakfız. Biz her geçirip girdiğimizde çocukların vakfız vardı. Yeni baldan buna sağımız aklına gelip kaldı. Canlı temamızda ötüp öttük. Ana toptur. Aldan mutluluklar esetlemeçi. Kança oldu. Her bir top test zayıflar. Bom. Ne size zeytin? Sizler kaç oldu? Kaç oldu sizler? Sizlerde? 6 Tamam sizlerde? 8. Kaç top çekti? Biz. Yine bir top. Ha? Yine bir top. Bu sokakta yaşlı 5 kimlermiş? İşe kadar vardığım bulunca kaçtım. Kısa 5 demek 5 kucak. İşte öyle 5 kalanı tutuyor. Ana bundan da benim benim var neden? Ana bu kaç? Nasıl mümkün? Nasıl ameliyatlar? Okuyuyor. Nasıl ameliyat? Bunun sinirde harbi tamam. Artık lagerine bitiyor dedi. Yasin öz var kili. İyilikle yetişiyor.
еңбекер, ақылды болып, келдік. Барлық ақыл болса керек болса. Akıl baştan, akıl baştan. Саға азамат ошо ақылды болun дейм. Анан дагы бизде бул жерде аксакал эжекелерге балдарыбыз өзүнүн дапкаже даярдаган дапкажеге өзүбүз жазабыз деп буйрук жаздыңарбы? Менде сонун немеси бар. Салам хаты бар. Опай. Мен басқаға бүлілгенім балдар, мына сілердің алған біліміңер, ошолдай бүлдей топтолып, бүлдей жайнап, біліміңер бүлдөнің ақтырерсін. Білімді, қатауызды бүтіп, оқуға тапшыға ішігіп, алдықты жаштардан болға, ежекелер сіздерге егелі кішіңіздерді, дайым бүлім және оқушылар оқып жүреріңіз. Ежеке сіздер қойыз қантес. Şöyle gidelim. Okçular, okçuları, sallantılarımız, yolu. Bu birlik klasa. Yeni klas. Ama neymi bugün Şarpeceke'nin açık savabı. Ne savabda var kanalda? Çarıklardan. Oldu degen de vardı. O mesela. Bu açık savabı. Bunlar 9. klas. Birinciden Eceke'nlerge çoğun razıçılık bildiririz. Eceke bizden mektepten şu aksakal Ecekesi, anandagı tacrübalı kança yıldan beri işlep жүрөт. Bir görgülüktü, bir fizik Ecekemiz var. Eceke'nin densoğuk kalayı sizge işinizge iyilik. Oruğanız, sırpağınız ушундай жакшы өзүңүздүн тажрыйбаңызды, өзүңүздүн билимиңизди ушундай окуучуларга берип, бизден дагы физиктер чыксын. Шарп Эжекени эми Эжекенин аркасында физик чыгыш керек да. Туурабы? Эжеке да пенсияга чыгат, ошол үчүн окуучулар силерге айтарым, мына 9 класс болуп, бүтүрүүчү класс болуп атасыңар. Алдыңарга максат коюп атасыңар. Физикасыз бизде жашоо жок билесиңер, а? Ушул отурган, турган, жашаган нерсе баары физика. Мектепте, үйдө, баскан турган жери, керек болсо шарга түшсөңдөр физика. Туурабы? Жашообуздун баары физика, химия, математика дегендей бул так илимдер бизге сөзсүз керек. Жашооңордо сөзсүз керек. Ошон үчүн жалкоолонбой, физикадан сөзсүз үйрөнүп, мына азыр кыздар, балдар айтып, өзүңөр оюңарды айтып атасыңарбы? Сабакка эле жакшы көңүл бурсаңар, баардык жерде мен деп чыгып сүйлөй аласыңар. Билбесеңер башыңарды жерге саласыңар. Сен билбейсиңер деп түшүнбөйсүңөр. А билсеңер колуңарды көтөрүп, мындан нары башка жакка барып окуганыңарда, вузга барасыңар, училище, техникум, керек болсо армияга, кыздардан башка жактарда баардык жерде мен физиканы билем деп чыга турган окуучулар керек. Мен өткөнмүн мектепте, мен Эжеке окуткан. Андан кийин университетке барганда дагы силер өзүңөрдүн алдыңарда ушул Эжекелердин алдында биздин мектепти Эжекенин атын чыгарып, ой биз билебиз, биз сабакты жиде өткөнбүз деп ушул. Физиканы билбесеңер эч жака чыга албайсыз. Билесиңер, тилди сүйлөйбүз, тилибиз бар баарыбызда. Удай бурубуз тил менен, а? Бирок мындай нерсени чыгарып келгенде, математиканы, физика, химияны чыгарып келгенде биз аксайбыз да балдар. Билесиңер, а? Неге физикадан олимпиадага чыга албай атабыз? Неге химиядан чыга албай атабыз? Математикалардан олимпиадага, районго, областка чыга албай атабыз биз? Бир окуучулар мына азыркы мына сүйлөгөн кызга Ясин дагы кимге байкап калды? Гүлжан деп атат. Ошол чыккыла силер, окугула, алдыңарга максат койгула, жөн эле мектепке басып келгендин дөмөсү жок. Бирок ушундай сабактар сөзсүз окуш керек. Ар бир сабагыбыз ачык сабак болуш керек биздин. Анан Эжеке сабак өтүп атканда ошо телефон чукалап же башка нерсе кылбай, только кызыгышыңар керек да. Ошондо мына биздин ал сезимибиз өсөт, тургазууңар өсөт. Баардык жерде кеңири басып, бирөөлөрдүн алдында башыңарды бийик көтөрүп сүйлөйсүңөр. Эчтекени билбесеңер, конечно, жеңиз болобуз. Билбейбиз, башын жерге салып, мен билбейм да депчи. Ошол үчүн физика сабак бизге керек. Түшүндүңөрбү? Баардык сабак керек, баардык предмет керек. Бирок мынау сабак бизге баардык керек. Кийин балдарыңарга да керек болот. Мен өткөнүм мынандай, беке. Мен мынандай Эжеке мага окуткан. Сен мен үйрөтөм деп өзүңөр ушинтип балдарыңарга окута турган болуп чыгышыңар керек. Ошондой адистер чыгыш керек бизде. Мыкты окуучулар чыгыш керек. Түшүнүңөрбү? Ийгилик кылайын. Сабактарга жалкоолонбой, ачык сабактарга катышып, Эжеке мен катышам, мен айтам деп үйгө берген тапшырманы аткарып келип,
Siz bergen tapşırmalar жақсы dayanıp gelişti jana nemelerini. Bunu kötü sağladığınızda kullanmışlar. 4 değil. Yok. Ballar içine pasini katışlar. Açın ayıp koyun. 2 yıl okutu suyla baktı. Top bolondayım. Katıllar işte şey gelirler. Ecekede kolonlar götürüp top diye yaşattı. Azı şaysız olur bu son. Gireceğiz. Bizlerin tutar var. Gayrı sana git. Daha da çalışıp Ecek'e gidelim şunlar. Tartıp gelişti. O şöyle size misal için. Her bir sağlıkta Lugo'ya kaç Ecek'e. Beni de sağlık ve Ecek'e daha sağlık ve Gökçen'de de sağlık ve